Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Amma ba'du, ashabul fadilah, para alim, para ulama, alladzi sami'na wa ata'na, wa ahussu bizikri al-mukarram Ki Haji Abdul Muthalib dari Sidoarjo, sebutan kaula amal jaki, wa ahussu bizikri al-mukarram Ki Haji Giyad Ramzi, wa husu bizikri al-mukarram Ki Haji Abdul Wahid, sebutan kula amal jaki tor setajah para kiai. Saya tak sempat abdin nyebut setong per setong, namun tak ngurangi rasa hormat tor takdim abdinah. Monggo ajunan setajah para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Lurah Kelurahan Bukih atau yang mewakili, sebutan kaula amal jaki, para rabu oncengan, hadirin hadirat, sebutan kaula amal jaki, tak lupa Jam'iyah Majlis Sholawat Al-Miftah dari Kelampar Propo Mekasan. Saya juga sebutan kaula amal jaki rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Minangka tanda puji syukur dan kaula ajunan setajah Gusti Allah, karena sampai saat mangken dan kaula ajunan ingkang sokani san Gusti Allah kanggo bisa hadir alengki tempat kadintoh dalam keadaan sehat wal afiah dalam rangka zikra Maulidir Rasul, dalam rangka sami-sami memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi Agung Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kala bentuk tujuan melermuka kaula ajunan ya ku minangka umat epon sehingga kebagian syafaat kong langkong syafaatul utma fi yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam malam kitab kaatur Gusti Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalaban pamatur Allahumma shalli ala Muhammad. Seampun apek kaula ajunan setajah minadz zulumati lan nur. Larmuka kaula ajunan kaya syafaat epon. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya epon dan kaula mewakili pembina Masjid Al-Ikhwan sekalaku takmir masjid remaja Masjid Al-Ikhwan tersedaja panitia pelaksana. Pertama ngaturaki matur sekelangkong sesangat rajah atas ikhlas rabuna ajunan sedaja jam petani oncom dan kaula tidak lain tujuan kadinto kaangkui sami-sami memperingati hari lahir Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tujuan epon kadinto nyopres syafaat melarmuka kalaban badanah peringatan maulid kadinto kaula ajunan keingat syafaat sehingga bisa apangki tor apolong sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam swargana Allah. Amin, Allahumma amin. Matur sekelangkong juga ndek kasedaja tanteretan panitia pelaksana seampun berusaha sehingga bisa mempersiapkan pelaksanaan peringatan Maulid malam mangkin Kak Dinto
melarmuka seteja bantuan tenaga nah terjukan para simpatisan sampun aparing sompengan kanggo terlaksana sukses pelaksanaan peringatan Maulid malam minggu dinto melarmuka seteja sompengan dalam berupa apapun ikaterima sareng Allah paring belisan selangkong sai langkong sampurna monggo Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Dan kaulah tak banyak pemator ngereng sekecaki bedi panapa idabuaki mau'izah hasanah sareng al mukarram Ki Haji Abdul Muthalib kadinto nyona perengaki kalaban ongku-ongku tor bisa ia malaki bapanapa sampun idabuaki tambana ilmu semanfaat barokah bisa ningkataki ibadah bisa ningkataki kecintaan kaula sedaya ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sedaya kehilafan kekurangan dalam pelaksanaan peringatan Maulid malam mangken kadinto dan kaula nyun sapora sesubung atas epon karena sikak dintoh migdar Gusti Allah dan kaulah cuma bisa doaki jazakumullah bi ahsanil jaza melarmuka seteja panapa hadir ajuran seteja sompengna ajuran seteja paring belisan selangkong sai selangkong banyak sareng Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Saka intoh pemator atas kalan mator nyuwun sapora wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.